Изенер. Изеннер. Ударение лучше сделать на Е. Первый слог. Изен. Изеннер. Сурыглар парба. Сурглар парбе. Не открытое А. В русском языке открыто нормально. Но здесь нужно их немножко приглушить. Парбе. Парбе. Вот этот Б, второй слог, он там больше, не больше, а тяготение к Парбе. Не совсем но тяготение от А к да. Парбе. Изенер прайзына. Изеннер прайзна. Прай на первый слог. Прай. Прайзна. Чалахай кунянг. Шалахай күн. Күн солнце. Күн ü. Күн. Күннәң. Күннәң. Шалахай күннәң. Арлык алчыларым. Арлығы. Арлығы. Алжыларым. Арлығы алжыларым. Алгыс палзын сирерге. Алғыс ползын серерде. Алғыс ползын серерде. Ус минута сахтап. Үс. Не ус, а ü. Үс. Там с еще мягко должно быть. Үс минута. Үс минута сақтып алалар. Алаллар. Алалар. Үс минута сақтып алалар. Анан пастирбис. Анаң пастирбыз. Тут примерно правильно. Анаң пастирбыз. Мин чолша парчам. Мен шолже паршам. А в хакасском языке вот этот звук Ч, он не совсем аналог в русском языке. Вроде как пишется одинаково, но на самом деле это он должен произноситься как фрикативное щ. Паршам. Парчам. Ну, некоторые хакасы так говорят, но все равно большей частью паршам. Паршам. Мин холда смартфон тутчам. Мен холда смартфон тутчам. Мин көрик сурчам. Мен көрік суршам. Мин телефонга хортанчам. Вот здесь мен телефонға шохтанчам. Шох буквально рассказ. Шохтанчам или сказ говорю. Шохтанчам. Шохтанчам. Мен телефонға шохтанчам. Мин телефонга пасчам. Мен телефонға пасшам. Мин хакас тилинг угринчам. Мен хакас тілін үгренчем. Мин сос терни. Мин не се. Мин сөстерні. Көрбин чохтан. Көрбин шохтанырға. Нга угринчем. Үгренчем. Пилстик бе. Пілдістік бе. Чох. Пар. Есть? Пар. Иди. Мин чохтанчам. Мин танын напчам. Так, мен тың напшам. Мен тың напшам. Мен исчем. Мен исшем. Мин көрчем. Мен көршем. Мен сирерне көршем. Мин сиренен
Сірерні көрчем. Мен сірерні сірерні көршем. Мен сірерні көршем. Пасчам. Пасшам. Чиынға пасчам. Ша жын ж идет. Ша жынға пасшам. Компьютерге пасчам. Компьютерге пасшам. Ыдырчам. Одыршам. Одыршам сижу. Одыршам сижу. Мен ибді ыдырчам. Мен ибді одыршам. Мен ибді одыршам. Мен сағынчам. Мен сағыншам. Мен уроктараңар сағынчам. Мен уроктаңар сағыншам. Мен уроктаңар сағыншам. Мен уроктаңар сағыншам. Мен тилінген ер сағынчам. Мен тіл язык. Тілдеңер. Мен тілдеңер сағыншам. Мен тілдеңер сағыншам. Мен орыс тилінген сағынчам. Мен орыс тілінің. Мен орыс тілінің сағыншам. Мен ибдірнер сағынчам. Мен ибдіңер сағыншам. Мен сирерге сыйдырладарым. Да, мен сірерге сығдырадырым. Мен сірерге сығдырадырым. Мен сірерге сығдырадырым. Аным чохтар. Аным жоқтар. Мен парим. Мен парчам. Аным жоқтар. Мен парим. Мен паршам. Чақсы. Шақсы.